Kako je započela moja karijera? Moja karijera je započela u automobilističkoj industriji. Druga stvar koja je bitna, koja me je obilježila kao moja strast u poslovnom životu je IT. Ono što vam želim ovdje naglasiti je koliko je bitno da razvijate te odnose ne samo kroz formalne kontakte, nego i kroz neformalne kontakte ovakvih druženja i slučajnih susreta. Lideri stvaraju lidere. Druga stvar o kojoj vam želim govoriti trenutno je na koji način se liderstvo mijenja iz prijašnjeg vremena, ja ću ga zvati analogno vrijeme, u današnje vrijeme kada je to neko digitalno vrijeme. Ukoliko ste mlađa osoba, nađite si mentora. Ja sam Damir Gavran i ovo je moj Skillbox.